مد نوچرا ما بخیر نیادن مای دلال کوبانی ده پرودایشی ما وین قوتان پاوتن و چتیان داشته 46 روز دزی رامنی مشت کردستان راپیا پیروکین دنیا ده سبا پاشتاینی خورداش کوبانی نمایش یعنی وراشتاین مادزی اورو بلتن خود جابده حاضرینی نی نمایشان ما بلتن خو اب پرودایشان کوبانی دسکنه نیادن مای دلال خوردایشی قوتان پاوتن 46 روز دزی ورا سرشتشان چتیان داش رامنو YPG ناوند چاپمنی YPG در حق پرودایشان 24 ساعتان پینی دزان آیشیدای و آشکره کرده که وزراحت اورو پرودایشانده هیرس و حوت چته آمکشتن. ناوند چاپمنی YPG detay پرودایشان 24 ساعتان پینی کوبانی آشکره کرد گورینو زونایشان جپهی باکور روشلات منطقه کانیا کرداده چتیان وزیرشانده ده ریشی وراشتی لانی ریشی آمیش کناین و هیر چته تیادکشیای محله بلدیه دزی چتیان وراتای نقطهان هولدا هریشی وسایت به بار کردی انتخاری ورازی لانی وسایتی هتی قوتان پاوتن زره چتیان ده آمی تقناین و تیادزی چهار چته کشیای جبهه باشور روشرات زی پرودایشی گردی قومی لا همارا کشتی و دربتن چتیان نیامی تثبیت کردن. YPG ارزو بیناشکره کرد که اینان دست نایرو سر جبرخانه چتیان و دسوهیری جنازه چتیان دستی اینان ده گوره زونایشی که YPG دای جبهه باشور دزی وزیر پرودایشان گردی قومی و دسوحو چته کشیای. نمایش نوبتی سرخطا شیندور پرسوسو کوبانی رغم پیروکین مانی کردن و زختانزی رامنا چته داعش دوک سر سینور دی خورکن هدف. بسیان کس هر روز سر سینورده دوانی مسینتر و محسرده وری خودان کوبانی و خورداش کوبانی سلامی کنی نمایشکاری اب گروتش زنجیره مردوی دسپا نمایش نوبت خو کنی اب بدن خو YPG و YPG نوسننی حتی بین را خیلی دو سر سینور هدف سرشتشان چتیانی داشته نی دوان رجوزی دوا زهوانا ریوال توپ هوانی چتیانی که محمد دمیر ولشیا و میناره دو ابگولیان دوچکا زرار دی چته که دوا کی کاند بجابی هر فرصت ارزنی دو جانسر دوا زهواند دو جینشنی برحتی کچیاند بگیری خیلی که ریوال گولیان قارناس قلبی دو جینای اسکران ترک روان لا عسکری بیونگی نیادن مای دلال نمایش گریو ویشانی آکه دسو پانجی نا آشمر تپیا تپشتیان داوا PKK و پاشک دست کرد جزی رامنی تواتفت وزیر خطا شیندورده جودا مستاین دا چاپمنی و هایرا آند خورداش کوبانی سرشتش چتیان و نمایش گریو ویشانی تپشتیان سر. تواتفت وزیر شیندور واکور کوبانی ده جودا مستاین دا چاپمنی و هایر آنت خورداش کوبانی و نمایش گریو ویشانی تپشتیان داوا PKK و پاشکسر. 4000 تپشتیان دستو پانجه نا آشمیده سباک کوریدور یاردم انسانی بیروا کردن و دولت ترک دستگی خود سبا داعش ببرنو دست با گریو ویشانی کردی. نمایشت پانکارتا تپشته PKK و پاشکی خورداش کوبانی سلامی کنی آبیا و سروگان کشتوخ داعش همکار AKP تپشته PKK'ی رمت مای کوبانی دو داعش ببو مزل برس کردی. سرنامه توادفت زبیده تکر دامستایندا و هایر آن سرشتشی ورا کوبانی و نمایشی تپشتیان سر. تکر ارزوان که AKP و TSK رغم پیواجوی چاره کردن پولیتیکایان امها و انکارده اصرار کنه. زبیده تکر ایقاز تپشتیان وسویری و ارد زوان که اکواشتن تپشتیان را جواب نیرو داین اید نمایشی جیا بینی ورازی. حتی بین را پاوتوخ ایهاده یشاخه ادانه توگای بکزی هایر انت نمایش تپشتیان سر. بک او که شگروتخانه تیپافه ی کرکچولر اب تپشتیان را پیدیاین وراشت. بکی ارزوان که گونه گرک دستنده دولت کوریدور یاردم مردمی آکرو و ورا کمکشتنان بیونگ نیمانو. پاوتوخ توگای بکی و حتی که ترکیه ورا کوبانی تور هلوست خو نیورنو تپشتیزی دی نمایش خو برامنی.
Belki Herzogin vengdaraya Pêrokîn û sazgehanê sivîl ki goş bide vengê tepişteyan. Niyadenmay Delal jûyê mijdar zey roja Kobaniyê Dinya amî bî îlan kerdin seweta naroş çend saetê pey nîmendî û mordnayişa pey nî dest kerdici sebanayê Tirkiye û Kurdistan di seferberînê da girdi esta û hadirê pey nî yenî ramtin. Çalakereke sînorda Nobegenê bi semedê û harvêjeyşê Kobanê ya mijdarê roja cihanê yê Kobanê veng da. İnsaneke dawa mehserda xweverdayiş derê sername înan evîn êdî qisê kerd. Êdî vat roj roja û harvêjeyşê Kobanê û xweverdayişê Kobanê yo. û veng da şarê roja yew mijdarê biyaro cayê çalakiya Noba. Sendikayê Azaya Platformê Poştayînê Kobanê kerd û rêxistinanê meslekî, partiyê siyasî, rêxistinê Elewî û xêla rêxistinê cemaetê sivîl eşkera kerd roja yew mijdarê vejiyanê meydanan. Nî organîzasyonan îmza eşt vengdayişê çalakî. Disk, Kesk, Tîmob, TTB, İHD, Tihîv, Vakfê Hacî Bektaşî Velî, Pisakîd, Komelê Kültûrî Eleviyan, Komelê Kültûrî Divîrî, Müslümanê Antikapitalîst, Kamuder, İHADER, HDK, ÖDP, EMEP, EHP, Halkevlerî HDP. Rîvalê çalakyanê ya mijdarê roja cihanê yê Kobanê ra Amedde polîsan xêla tedbîrê tivariyê guretî. Nîzdê 2000 polîs heremanê bîn ra sewqê bajarê bîyê. Wan da şayişe ya mijdarê roja şemiyê saet hiryas de qewşexê halê zerzevatê de dest pê keno heta parkê Fexiyê Teyran dawam keno. Xarpêt de yewê Quwetê Demokrasî û Platformê Cenyanê Elazîz bi slogananê Kobanê xweverdayişê însanî û Kobanê nekewt nekeweno ya mijdarê de şayiş virazanê. Rîvalê ya mijdarê roja cihanê yê Kobanê ra paytextê Herêma Kurdistanê Federal de zê ya mîting viraziyano. Hezrekarê Komiteya Mîting eşkera kerdiş da û va mîting saet 5 de verê parkê Şanedar da beno. Partiya siyasî û rêxistina cemaetê sivîl yê İzmîr bi aynî armanc Hezreyînê şiyayîşê şêlgî dest pê kerd. Hezreyîn hetê rêxistinanê İzmîr HDP, DBP, Tayder, Mekeme, Poştayişê Kobanê yê İzmîr û rêxistinanê cemaetê sivîl ra yenî ramenê. Cayê piyaseramayişê şiyayîşê garê Alsancako. Numayişkar hetê kuçeyê Şeydanê Kıbrıs Meşenê. Niyadenmay Delal hemserokîna Konsera Verniyê KCK'zî ebejû damostayîn hayra ant mühîmiya numayişanê jûyê mijdar roja Kobaniyê Dinya ser KCK Pêrokîn Kurdistan ra waş dike eberihê seferberîn tewrînê numayişan bibe. KCK diyar kerd ki xweverdayişê Kobanî sînoranê Kurdistan reyna ra ravêrina û endî açarniya karakterê dinyayî damostayîn de vajiya ki xweverdayişê Kobanî ki eberihê fedayî yenê dayên pêrokînê wijdanan kerd jû. KCK va naxweverdayîn bi erjiyayên piyayî demokrasî azadî û ciwiyanekî eberemetîno. KCK va kesê ki yardımdanê faşîzmê Daeş polîtîkayanê xwe di çiqe ısrar kenê wa bikerê êdî şexsê Kobanî di mordemî têkoşînê demokrasî û azadî doserkew. KCK jûyê mijdar werdê faşîzmê Daeş û hetkaranê ci roja paştayînê xweverdayîn yewtî û têkoşînê internasyonal e na têkoşîn dovilayê her ca dinya bibû. Hemserokîna Konsera Verniyê KCK va verikînê Kurdistan û teberê welatê şarê ma wa dest bido dostanê xwe û dagirkereya dewleta Tirk û faşîzmê Daeş lanet bikero. Maveng danê şarê Kurdistan ki a roj nêşrê kar doş bide xweverdayişê Kobanî. Niyadenmay Delal seweta ki maderheqê numayişa jûyê mijdarî Dêrsim ra zonayişê bigire serxeta telefonê ma di azayê meclîsê HDP'yê Dêrsim ra Birêz Ekber Kaya hadreyo. Birêz Kaya roja to weş bû? Suasıma senik bu. Birêz Kaya meştî Kurdistan ra piya xeyrê cayan di 3000 kesê seba Kobanî seweta Kobanî û Kurdistan vejiyên meydanan Dêrsimdekî jû numayiş çalakiyê nevraştayên hadireyên eşma çitûrê çalakî eşma kotî divraziyên em eşma goştarê kin. Heye nikama meştî sifte bu ne vazna roza imamı ayet roza guret û roza qul bu.
Horas Dersim'de ne yani Harpet'teki, Erzincan'daki, Malatya'daki her güzeli mesela saati dine de ma vejim alanı serva Kobani. Mesela Dersim'deki saati dine de sanat sokağı da yeme tiyare hatta şehirde miting gemi. Breskaya mesajlaşma sevet dersi mijan çiya mühimiya çalakiya meşt seveta dersi mijan çiya maşma koştarikani. Nikama ne vazın isma nikaptero millet kit vineno ke hükümet na rozunu pönüze mefi keno. Vazın ke sır kırman zalevi suni peverdo. Her vazını, gon vazını. Maki nesi rejimi alanı Kobani'ra miting kemeke var ma millete ma pörünü birayne de manır sanozu. Hükümet sekunu bükürü ma birayinde haştiyeli vinde mi? Kobani na rigina sero şele sanatçı ametiyare na karar sanatçı ma na zoneme ki Kobani diyağı ri hardiyo na durumda Kobani Rusya Asmenya orada her güzel dinara Kobani rapoştiyena jigar ama Kobani sero pertena zer ama Kobani de erzena ma vazen me ke na Kobani de sero olamo te mave kor zagono sanozı Brian Haştin ramen mavam her güzel dina niye bu mazon me ke bina asmeni köyde harbi devre sero perimlet rozi beni bra haştiye bena tedüştiye yana sosyalizm haver dina ceno hoder orada maknesi rejimi alanı pero itikatura pero milletra isonama yeno te maze mitingeme talebun ho vazeme mavame ke hükümetna nakira vazbiro her vazbiro marındiye vazeme tedüştiye vazeme braini vazeme Kobani ki zerya mova Kobani ki ba vayir rejimi keşre yem nikeme orira mamese na telefonu ame rizon ser hükümet rekşvazime ke na rozunu pönü de na nefira vazbiro demokrat talebi de ba çıkiye yine fövü kero karşı iktisat mammebo karşı harla mammebo karşı zonu mammebo ma hore harla olser ömrü bıranne yemi çare besine vazime na riza yemi çemalı Brez Ekberkaya spaskana vana berxudar be sebata urbiyanışma bu manveşiydi. Niyadan Maydelal Kongre geli DBP u PYDZ ebeju da mustayin venga turbiyana numayşani çalakyani juye mijdar kert ni pirokineri xıstinan verikini Kurdistan jan sılayini meydanan kert. Hem serokina Kongre gel ebeju da mustayin hayra antı numayş çalakyani juye mijdar ser داموستان دواجیا که قدر خورداش کوبانی تنیا روجاوانی شهران هرم و یه پیروکین دنیا تاثیر و علاقدار کنو و سر خورداش کوبانی زی تیادیو کنگره گراشکره کرد که خورداش کوبانی به اومده که ارجیایشان مردمی پاونو به قوت مورال و وجدان ورتاق داموستان ده هیر آنجا تالو که حوجین و یاردم لزین سر کنگره گل ونگدایوخه نمایشان جوی مجدار سلامی کرد و واشت که کس جوی مجدار دکیه ده نیمانو نیش روکار و وایر خورداش کوبانی و شهیدان خوب بوجیو. ناوند پیرویی پارتی دموکراتیکی هرمان DBP زی ابجو داموستاین ونگا توربین نمایشانی جوی مجدار کرد. DBP بیان کرد که روژا شنبه ساعت ده سوچهاری ده ایده اب اکتیف توری نمایشان دموکراتیکی سبا کوبانی ببی. داموستاین DBP ونگ دا پیروکین شارک رمت خو پاونه که توری نمایشان ببی پاشت بده خو ورداین کوبانی. DBP و ما ونگ دانه هر کسی که جو نفس بده ونگ خو ورداش کوبانی. سبا روژا کوبانی جو سلاین کردش و ونگ دایشی روژاوای کردستان را آمی پارتی سیاسی یاگردی روژاوا پیدزی ابجو داموستاین خوردایش تاریخی کوبانی وسویری پیده ارگانیزه کردش نمایشان جوی مجدار اسلامی کرد و ناونگ دا به ویژه میدانان و اب اکتیف توری روژا کوبانی ببی ما ونگ دانه پیروکین پارتیه که و برابی نشاران روشرات میانی باوری کنی وای رو خوردایش کوبانی بویژی
زۆنایشێ دەرهەقی حادرەینێ چالاکیانێ ستەمبۆل زی مادێ ڕۆژنامە دەرسیمرا حوسین ئایرماز ڕەبیگرێ برێز ئایرماز نکە سەرخەتە تەلەفۆنی مادێ برێز ئایرماز خەیرامێ بلتەنەمە خێرمێن دەبێ کوردستان راپیا متروپولانê Sûkanê Tirkiye dizî nûmayişê çalakiyê jûyê mijdar meşt virazyenê nêcaya rejewzî Stenbol ro Stenbol de kam cî cayan de nûmayişê çi tûrî virazyenê maşima goştarê kenê Pêşayîna me gor Taksim'de saat dedînê de ev vacî tünel ra hata vere lise Galatasaray yeni uca xene komalı destoşu binu ZDT sendikayı este parti este komalı dernek este işte Tayvan'dayız, Zan'dayız, Hunermendi töreni dest doşu binu meşti saat dediğini de veri tünelde yeni pesel. Birêz ayrılmaz spas kana sebeta urbiyena şma vana weşwar be Ya dermaydeler nikazî maverê Xwedanê hetê Başûrê Kurdistan Başûrê Kurdistan zî meştê Kurdistan jî ve jiyenê meydanan nika serxeta telefonê ma de Başûrê Kurdistan ra Tekin Acık est o Birêz Acık xeyramê biltenema Birêz Acık Başûrê Kurdistan de meşt kancî sûkan de kancî bajaran de çalakiyê Kobaniyê nêviraştin Meşte Başûrê Kurdistan de roza yekê yewên miqdarê de Silêmanî de Hewler de Kerkûkê Ranya de û herema Germiyanî de çalakiyê benîyena pêşet o Germiyanî girêdaniyê Kurdistan niye nika î şikan mawpêrî de çalakiyê bena meşte Birêz acık atmosferê de senî est ew ja amadekarî hadreyînê nê çalakiyan kancî merhalê de şima şenê tayîn behs bikerê Yani na ser eşkişi daişi ra têpiya millet mal Kurdistan yani kendine yurdî nevazeno derî ra cihazê de yurdiyayişi Kurd vazeno hemû şikanım ma de yani çalaki amadekarî de berdewam kene yani atmosfer zaf rûndo yani biraz daha rûndo Birêz acık ez vana weşwar bê spaskena seba vatişişma û tewrbiyena şima vana bimanoşî de Ya dermaydeler mava tenya Kurdistan de nê pêrokîn dinya de bi destan cayan de nûmayişê seba paştayînê Kobanî virazyenê kancî welatî kancî nûmayişî yê nêviraştayen ma xebera xwe de temaşe û goştarê bikere Almanya'da nî bacaran de çalakî benê Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt, Berlin, Köln, Düsseldorf, Bielefeld, Hannover, Bremen, Hamburg, Leipzig, Erfurt, Saarbrücken, Marburg, Freiburg. Fransa'da serde paytaxt Paris, nov bacaran ise Marsilya, Bordeaux, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Nantes, Lille, Cannes de çalakî benê. Merkez bin eke yew mijdarê de vejene meydanan nayê. Bajarê Hollanda, Den Haag, bajarê Swîsre Basel û Zürih, paytaxtê Belçîka Brüksel, paytaxtê Danimarka Kopenhag, paytaxtê Norveç Oslo û bajarê Bergen. Paytaxtê Finlandiya Helsinki, paytaxtê İspanya Madrid, paytaxtê Swêd Stockholm, bacaranê Malmö, Göteborg, Uppsala, Gevlen. Paytaxtê Yunanistan Atina, paytaxtê Avusturya Viyana, paytaxtê İngîlistan Londra û bacaranê Cambridge, Durham. Portekîz'de paytaxt Lisbon, Rossio û Lisboa, İspanya'da welatê xwe serbask, İtalya'da Punces merkezan de. Zêbîna şeş merkezanê Hindistan, Afganistan'da hot merkezan. Arjantin, Avustralya, Kanada, Komara Çek, Ekvator, Honduras, Venezuela, Pakistan, Şili, Amerika, Tirkiye û her şar parçayê Kurdistan'da şar semedê Kobanê ve cano meydanan. Wina hîvî benoke semedê poştayişê Kobanê Amerîkada terwiyayişê gird bibû.
Heta binra operasyonu qirkerdeni siyasi, operasyonu binçim kerden û gurûten yekî ebe fermana hükümeta AKP yeni Amê destçikerden zî ramenî ve zêra heta ewro çarçoveyê nî operasyonanê qirkerdin de hîris kesî Amê binçim kerdin. Serhevadayene Sewata Kobanera dima hukûmeta AKP Sukanê Kurdistan û Tirkiyeyê seretsîzanê xwe yê verva hemwelatîzan dewam keno. Heta nika bi hezaran kesê Amê bineçim guretene û bi seyan kesekî Erciyayê zerre. Em PYC'yekî Erzurum, Erzincan, Merdin, Gımgım, Dilok û Aydın de seretsîzanê bonan de hîris û jî kesî Amê bineçim guretene. Qeza Erzurum tatosy polis û tîmê taybetî taxan û dewan de dest û jî kesî guretî bineçim. Dilok de polîsyekê rêyê xwe di maskê SP kewtî çê azaya Meclisa Mayana Haştiyê Zeynep Kaygusuz û zirê naca işkence kerd. Qeza Merdin Şemrextî heşt kesî guretiyayê bineçim, Derîkêdekî gurekarê belediyayê ki sewata îfade guretena silayiyê bonê tîbariye bî naca guretiyayê bineçim. Qeza de vî jerkî hîrikesekî silayiyê bonê tîbariye bî di diyê xwe guretiyayê bî bineçim. Onca sêrtî polis xeylê taxan de est bonan ser 6 kesî guretî bineçim û nînan ra 5 kesî Amê zerre estene. Polîsa AKP Erzincan de taxanê Yavuz Selim û yênê de est bonan ser û hîrî kesî guretî bineçim. Operasyon ra têpiya verê bona tîbariyê yê Erzincan de xeylê kesî Amê têlewê. Polis nacakî kamiya hemwelatîzan kontrol kerdî û hewt wendekarî guretî bineçim. Erzurum'da dıdı siyasetvanê Kurdiyekî dawa kêcekera zerre de bî û vî jer Amê serbest raverdayene kebere guretxanê de hete polîsan ra Amê bineçim guretene. Aydın'da polîsa AKP est çeyane hemwelatîzan ser û heşt kesî guretî bineçim. Qeza Muşgımgım'deki polîsî bi wesayîtanê zirxên est bonan ser û nêw kesî guretî bineçim. Gımgım ra şiyayene û vêciyayene Amê qedexe kerdene dorme taxankî Amê guretene. Niyadenmay delal kanuna tîvariya newî akê heti hükümeta AKP Amê hadre kerdin ra pawtoxanê heqanê Merdiman zî nerazîbiyan damisna pawtoxan aşkere kerd ki ebena kanûn verniya raya qetiyamanê newî abiyene. Devleta AKP vere çarekerdene mesele Kurdî de vindeteneran yetexelina. Mesele Kurdî ji mesela tîbariye vinitene û dewam rakî niya misnayene heta nika dez û heştre çiman re qeyirte wan nîart la dewlete kayane xwe yê qilêrînan caniye verdana. Nûmayîsanê protestoya Kobanê de bi desan hemwelatîzî û PYC Şirnextê Salih Yıldız hete polîsanê AKP ra Amê kîstene. Pawêtoxê heqanê Mordemîkî verva kanûna neweyê homete hesnene pê. Serokê îhade ya Amet Racî Bilîcî art virî ki heta nika verva işkence, qetil kerdena mordeman û îxlal kerdena heqan ji perskerdî serraşkin bile nevrajiyo û hûrên de nayê de polîs re haletê ama dayene. Bilîcivat, serreneway Peyser Ameyî û nejdibiyayene dewletê yê verva gencan, mayanê haştiyê û pêr û hometa ki serbestiyê wazene onca eyniya. Eke dewletê tê ısrar bikero, hometê de cerabiyayene de raşkine pêda bibû. Pawêtox û temsîlkarê Waqfê Heqanê Mordemî yê Tirkiya Tihîf Barış Yavuz art ki ser re 2007 de vetena kanûnê newî yê polîs ra nahet 3.5 kes bi gulleyanê polîsan weşiya xwe kerde vîndî û vat polîsî bi refleksê pawêtena dewletê însanan kîsene. Nikakî hûrênda gumanê quvwetin de çekiyê newê gumanê maqûl anekar. قبول کردن نی قانون نویان یه نمانه اخلال کردن حق وشیه. همسروکه کامل حقوقوانان ی کردستانی سرحد ارنکی دازونایه نکه هم ولاتیزی که حق خوی پروتستو آنه کار راست انفاز پولیسان ینه اووات اتقاط حقوقی به تایبت شهر کردی ده نیمند.
Yadenimay delal gurêkareke Ermeneke Karamandı kanîdi bin awdê mendî ra xeber hona nîna giroten her kişino omedê xelesnayen yê gurêkaran benovînî. Serva rasnayişê gurêkareke bin kanîdê Mexsûr Mendî hona 22 metre mendo. تیمانی خلصناین و ریناین آن زوان که هون جو هفته گرینی حوجه کنو گره کاری که خو خلصنای حکومت و وزیر کاری ری نرازبین دامسنای گره کاران آردی زوان که کانیده تدبیر جویانی نیامه گروتن نافلاکت اونجا تراژدی و ارجانبی نوشی گره کاران رافینا ورچمان دیمنان دا aysen oku o da yani gure karandı ne maske cuyani ne zi kelupeli lezim yegani esti. Vezir-i Kari Enerji Taner Yıldızı Juda Mustayin'da u itiraf kerdi ki hedefi gureyini ki yeni rahmetendi xalasnayişi gure karan çiniyo. Yıldızı ardı zuan ki hedefi inandı malzeme ve tişi teberestu u ebeni vatışan fena rafina verçman ki cuyani gure karan xame inan niya. نیادن مای دلال اوروزی مامی پینیا بلتن خویا نوی حتی روژا دوشنبه مانوشیده روژا شماش.